Gitaro kia Mount Kenya gikoretwo gikuwa ngumo ya mwanya na wingi wa kura na kugwetagwo mahinda kwa mahinda ihinda riri uteti wa kwahara kura wakiririe matura-ini na kuyo mweri ahuraniria iturwa nene matiragwikinya matura-ini ma kirima kiria kionekete kwe ihinda iraya kuhanda murugamo wakio riri tigarite o mieri minini tu turike ndebe-ini. Kahinda karia gatigaire ni mieri iri muona Januari yakinya tutagairwo indo citu Ruto atatwirite kiria gatunengera Raila atatwirite kiria gatunengera Mudavadi atatwirite kiria gatunengera tukauma ta kuria ng'unda. Ona gutuika ni kuonekete dalili cia mwerekera wakio miario-ini rirathi na mbere gatagati-ini ka ikundi igiri kimwe kiria kiratongoria ni mutongoria wa NARC Kenya Martha Karua ari mwaria wakio na kiria kingi kiri kia ahuri biacara mari gatu gitaro-ini giki kana Mount Kenya Foundation kiuria kiariria gukagia na ndumiriri ya hamwe gatagati-ini ka miena ino yeri kirio rere-ini o mwena ukendera mawega gicigo giki na ni kuroneka atongoria na muingi utikoretwo kiari na mugambo umwe na nikio turonekera tugumirwo ni maundu macio muno makiria ithuĩ tutigo support mutongoria wothe atarenda tukoro tukiungana nake na tutikubunja ciama citu niguo tubote kuunga mundu mukono. Mugikuyu nyumba nini iciraga utuku no tuyicira muthenya umwe ithuĩ ta Gikuyu nigetha twirane atiriri tone turathie thabari ino ya 2022 na tutire na mundu uria ugukorwo aturugamirire kuria ri hihi tuguthie njungumerie kana njungurie tuguthie kwa njungumerie kana njungurie. Akiaria ari mwena wa Mwimuto Kabete kaunti-ini ya Kiambu mutongoria wa kiama gia TSP Mwangi Kionjuri augite mucemanio wa atongoria a gitaro giki uri warirwo ica ikuhi urongoririe kuruta gacineni ga kuria kirima gikurora o ni kuga mahinda matathiyangite kayo ga kirima kaya kuiguikana. The journey is still on, journey of uniting the leaders from Mount Kenya region, and this will culminate to Limuru 3 where all leaders will assemble, political leaders, religious leaders, other professionals, and other people of all walks of life, where we shall be able to agree on the way forward. Ona kuri uguo mendekithia-ini maria marutitwo ni atongoria ngurani maruga rendekithia ria kunina ciama nini na kuingira kiama-ini kimwe ni mutino wa mbere uria ungiuna maguru hinya wa kirima na uguo gubatie gukorwo na wiathi wa ciama muingi ugitua matua ma kuria ma kurora. Katika nchi hii tuna uhuru wa vyama vya kisiasa na uwezi kuambia watu kwamba chama kikiwa cha kisiasa ambacho kiko hapa Meru ama kiko pale Tharaka Nithi ama iko pale Nyeri ama iko Kiambu ati hiyo ndio chama ya ukabila. Vyama vyote ambavyo vimesajiliwa vinastahili. Atongoria maruga kwigucia kwa matua maya gutironania uhuthu wao enderiria mathabu mao marithira na gutigakorwo na gucoka thutha amukire magigakorwo kioete mwerekera mweru. Ngiribotera Inooro TV njitagwo Julius Karithi wa Munene.